Gendeliyeke nuya berpirsen rejime li banka ayende eşkere bu. Meysem Zuhurian, seroke komiteye erziu puliye meclisa rejime, ragihant ku tevihebuna cihe şik u guman li pevajoya hilveşandin, u iflaskirina banka ayende, li heyama bir yardana şevreya bilinda serokense dezgehen rejime, heta cibicikirina hilveşandina ve banke, çil hezar milyar tumen jive banke hatiye derkistin. Hervisa naubiri ragihandiye ku banka ayende, zedetir ji penşet hezar milyar tumen bir banka navendi, u zedetir ji dusedu pişinci hezar milyar tumen kerdare kesen ku diraf danine ve bankedeye. Hilgirtina zedetir ji çil hezar milyar tumeni ji ve banke ku kerdare banka navendi u helkeye. Bi awayeke dizi ji ve bankeye, u kesen ku ev diraf ji ve banke derkistine, heta nihati li peyketinek ji aliye dezgehen evlehi u dadveriyen rejime ve nehatiye kirin. U Meysem Zuhurian, dahwaza li peyketine bovan tavan karan kiriye.